so money ye twa ayaseto ene hwan na ye de ma wo mo ento mo ne expect o mo se bibi nkoso ye wo Ghana ana o man ni mu a e wo se ebusa wo mo Ghana anu mu sei enka chebo gawura ne to otua banchiwura ne to otua filling station eto a wo mutua banks eto a wo mutua wo matunto moto eto mutua de otwi moto eto otua okada riders drivers taxi drivers woman na woman bie provision stores woman epamade woman botire woman bie schools enso body enyum tax say nyuma weni na no sika keten aban ni nya a okabo ma ebonto aye sika botwo no aban no ne de ma no so fanya mpuntuduma ye mpenifo nso omo gisika ya wo mo fanya mpuntuduma abeya mfili wo mo jambia kakitua bia ya no ma pone kakra ma ye ni so ye ho pem esanse mpuntuo ni ye hu binti ye hu kakra bi pani ahomoa asore akwaze de onwe na moda ni ya ma obrebo ya na arewo ya na aniwu ya na eya ha ha maba hey look mami me pani say ya me say Ghana Martinez yo enku baby aso wo ye nya botre eye konutu tinas na tie bi eya se Dika medindi kusi menunu mi fra mencha enku baby a yenya djumadie ne bra announce hey odenyomo jesi metata mabo achimu danfo munyina yo na mabo oh my munsu na kwesi sen menya ne tie se enzo ne mai contractor jo meet na whatsapp Krachi ya den papa den na yesa onyi o manfo ne ho papa krachi papa contractor you adwuma yo why pansu to omo pressure no mu mfasi camera ni yenye pipe no atimu da roma fosu atimu da kote mole ase bola no etu hwan ti se mutu jimi o manfo ne bro ade pamofo no nenso ngofo guhu ya adwuma assembly ne jejetu ofri omo ha ade pamofo ebuku fuwa etere bafo akote mole ase modie de bia me kaimo esanse minimu de mu fam wo hono mo brɛ pa mo nkosamate enyemo na moye eyo man ne ya kandifo no ebinim wo problem ebinim wo yare enu ntinu mese adwuma no mu ntimi nya ni ye massa hwaache mo dan ne mpotam kwan so hwaache mo manso ne across kwan so photos ade baby yafa manso atim sa si batabi ade basene de kraachi dayo kona ko hwade this yokutaka bi eboma ono ntehwe amanga ono na asie no mp grade oba menenu matese de oda fom so ontehwe yo no koba me se omanfo e wasene batabi ene manso de mu na mane se wudi agro de kabehwo sanse kwan no amena didem obi enso mfi eyo obi adwuma ezemhu sa de te Ghana debia wanhwe ne ya na wugu enu nti ahweye ne ye be ne den agyaedifo adravafo eya na matomo abanesa ye ne hwe nyeye enu nti ye managi besi Asem Dika mabo enko baby atie ne enko kase ha hey this akoma enya me se ne mi nikini enimi hoduna Medindi kwa ni nkusibu odum from Asante Achimamentia. I'm working for Ghana. I'm working for Achimanso. I'm working for Achimabuabo. I'm working for Achimoda. Achiase across so Manso Esubua Brenasi Kotokomtia. Hey, Achimakwati Kromu Namutie me. Achimanso Munsumutie bi. Achimetra Sosimabi Mamunchimu Friwa. Achimunya me bachelor Ayabuafo. Etra son camp, Chimenkin. Munami filimo abenase mamunka baby mukrum ne futuro na sanje yabeya mamo MP DC minister mo beya mamo mom paye o man Ghana pe na opa de a kire opacho na nso yesika na dia ma omo enti wo kopa bibia still e wo so opacho MP me pa cha beye we mame we ni na ni hwahin wo Ghana maji misika me di yama fa ya adwuma a kire me pacho eye nsem hu yeso so sa Abanisa ene sanka me preach ya anka me preach no topic no ebe abanisa abasa momfanya mie ene anka me preach wa sorry dem a enka me title ana masemnity eye abasa Ghana pe ena se utimantambi
ana uti kro bi mu ana uti mansiri bi mu na se ohaw bi koso sa ohaw no enya mu amuti oman ni mu no masede enya mu adehye no masede eye MP bi asede eye DC bi asede eye minister bi asede eye mampani na asede nanso ache wa na omanfo no musan so de da MP and minister DC ache musan de da ne fom epa ne chaw se me pa atwa me ko hawe mu ana ye ko hawe mu enu nti mayema yen ahape ne yetisa ahape sa wuti oman mu wuti tax mo anso na magye atum se mo be ya adwuma no mo be som yen ntwa tax mpo a oba no nim se ntwa tax ana ne tua no nkonkan mo amu nim sa but yet also be ya adwuma no enu ntu di kasade enada abadi tumi no na abadi tumi no na me pade a acha me san be pa otwew o MPS raw na nkofo kasa radio so ni ebu kotodwe ni e freckos ni e toilette MP pa chow ya kwan be yemayen MP pa chow ya hospital be yemayen MP pa chow ya school dan be boss mayen MP pa chow Ghana pe abasa hey abasa hey Asem abrofo ekoyo ena ama na abasa ne sanka abrofo wo ha de South Africa abrofo guo no mu a wom ama on ma fefe de memremra Ghana ni tu kwan free akọ South Africa ekobo bra ho no mo etumi hu ni se South Africa ye nim Ghana fo bebre uncountable awom gu South Africa abobra abasa abrofo ya nkọ a enka ma ni sei abrofo koye ka yen mabubifuo yi eka yen mu ebi abro a wom gya yen no na adidi won mo abesi nei Asem Dika memene da bia ko ba bia tiebi a police for mun tiebio teacher for mun tiebio driver for sai mu tie me dindi kwa ni nkusibu adum jumedeni dindi Asem Dika me trema modian kan kwa me abo Bra Nelson ene de nyomo je metata ene wa shatare green so wo all weather utumi di kwa yie utumi di kwa sorry utumi di kwa ifro baby atumi di ko enti dwumadie baby betumi di afa ye diba fa bi foforo bia eso wote ase hwade achimanso madaruma titu ni drivers no mu amu yusu achimanso kwan no pa manso kwan no mu de mu amu nkan portos a egu kwan no so na enye portos bia keke sa portos amekwa enye portos bia keke I know what sa portos no de course e wo kwan no so minim ye DC nim ye MP nim ayinfu mpenfo so nim de sa porto fitimanso ebesi achima sene sa po ekwan kakra ye no portos egusu na de ye wo kwan no so no you have no idea ebia wa wonkuta fidie adedam kwan so brano se ukuta fidie pa na adedam kwan so a you will feel and understand what I'm saying bam ubeti ase pa se ka ba ko ba na ka ba ko so ba na portos atwa ba ko kwan masi portos no so nya portos ketwa emu wa uboma enyeye mi ken so dimirika na eba thinking say ekwan ne da so because e kota entu bedu onu putupru uboma Asem beba wa udoje so Asem beba na se asema na oya den e beto we enye obi na agba odua ya dwen no na nya adwuma ya dwen no na nya adwuma se porto so gu kwan so enipa fa so enipa tua tax ma mansi ni fa so enipa tua tax ma oman ne fa so porto so so eba kwan so nya ne enya chena enya na wotwe enya na wotwe mienu enya afi baako egusu years akoso accident eprepre binum ekuku binum but still your municipal assembly your district assemblies you want mo konkro abrosan your district assemblies you konkro abrosan your highways authority office e wo dan esi wo konkro e wo dan wo mu tie wo mu hwe abasa Ghana abasa
abasa enti obi any option de nipa no option one so nya kwan a na watu kwan akwa burochire abasa na ma san katantan de we wo se yehu se ma san katantan de we wo se yete ehwe bi se ye na main road no amena betutom kwasi broni be sa de we na on campo because onim say portos na beto kwan nim no ebetumi akoso accident ebetumi akum nipa enu nti o ma ne nsimpo enu abeka se mehu yanka no kwasi broni will see it quickly and go and do it. He will go and fill the portals. But yen atimpoku foi yen Ghana foi me say manso kwasene just count portals on the road. Kan portals egu kwan so na nya portals bia keke portals anu dodom ewa emu amana na wo wa odi ka boma enyeye udoje nso a eyasem etu ya den asem no to na beto so enti portals no nti ama possibility say akwanhia besi ewo manso e de kwasene no always ewo high adenti na wo se basa adempuntina ye DC ye MP ye Ghana Highways Authority ai watch mu da adentina wo se mo twen poma ye kasa asem we ansa enti mu mfa kwan so bi mo adwuma ne sen enti mu support us da kwan so a what is your responsibility and then also ye fa kwan no wo mo nye cause ekwan adon mo amena betuto kwan many years ebi 2 years 3 years 4 years obia pen solution bia ma no but you work on school usu uni mo adwuma watwe ho krata wo dia kwa aban afaw wo ti office aban tua wo ka highways authority enti main road ne highways no samra betuto ma mo adwuma ne sen mo adwuma ne sen sa poto se gu kwan so miken ache bia umfa moto mfa so ache bia umfa ka mfa so enti wo experience sade etie ekwan ye yina nka wo dan nti wo se contractor ne very good eka wo dan de se ka wo dan a na bon say yes de make no no kre poto se gu kwan so manso ekosi asene manso hwe asene zongo o expect say obi omanfo ni bi nkonko ye sa emfili supporters no enkofo ye da ba still enyeye enu nte wo say ka bibi kire mu amwa mu wo hunim de no wo ma fili kwan minim asene zongo ono mo wo ma fili ne several times wo ma fili o fili ana tutu enche no sa no highways authority mu na mu wo hunim de etadenti na mu mfa nim de kwan so na mu nya de no ensam mabiem mun so no once and for all Ghana nkwa na portals betakwa ebetokwa ma ya failure na ukwa man bebre portals ba kwan so a they find solution to it one be ye amena meda no mu biem but ye de achi obi run atade atim fifire ko gina no mo fele ka ba no apa ne cho mam 1 city mam 2 cities mam 3 cities hey highways authority Ghana Highways Authority akwantempon ehyemonsa. What are you doing? Highways Authority. Hey. Edena mo ye mo be kunkum yo. Mo kunkum ye mponya mbeye. Mo kunkum ye. Na no accident esi wa chema sene. Portos ba kwa beto bank nani mo no mo. Driver ni okuta drinks or the call down ofraguna so aduru. Odu ono mo na odoje. Ena na absorbers no ko bom gongan ena buyi kraw. Efo no mu twao. Sanka schools wo hono mo. Sanka school for no wa around that. Could be no wakunipa. Ya dwina anya dwumanti. Ya kunipa free fofofo. So common sense. Ebe tro say e kwan na waye no. Se portos betutoma feel it. Say the be a driver ni nam so abe feel comfortable. No watumi a drive safely. Rider ni di motor nam so betumi a ride kama. Enya ya da bibi jeje yen. Sa man so de ba asene kwan. Portos eguso on. Me say enya 2 years portos o. Enya 3 years portos.
ye be radio station e ba mpotamian say na sa portals we na gugu so radio station so nyame bo a October yenya 4 years na se acha se adwuma ni yehu yo se eyen eni da ho se ya bro obi ntumi nkyere obi ntumi nkyere se da Yehovah shira no dia ya kran so from so buso mo asema adada santi se mi musa o oh you do it ya ba be ntimi mi mebusa o hu se eni da ho eni na ho dan pa na mo de yes ade no because untumi nka njem se yate office waduma ni this your work wasede ni mutete kam mu nama infu 20 mu mu grass na maso AC ni se petrol na gum no na odi usika toy AC na gu kan mu na odi ye rounds no aya ban kan so na odi petrol toy mon dwin ba bia sika ni fi ba mo de enya bitua mo ka ye de bi nya hwemo eye mo adwuma ne de ekeka ho na mo nya adwuma aban na emre aban e benya ne bia omre apart from JJ asa apart from atamos nso na ye action man kakra aya hu na adwuma nkosi ntumi nkansi ne pi NDC aban ye John Dramani Mahama any NPP aban na nado wo mo omre nanka abanya fawo akotena highways authority nanka abanya suma team nanka mahwa kwantempon so ebia edebia ye inspection on portals adentina portals gu kwan so na highways authority mutu na mo find solution adentia wa fire wo wa so ehyehyehye debia we active obe wadwuma se de se but yen aban na mi watiada enti nipa na wama na adwuma na no so atiada obi anka nipa na asem ena nipa ne to no na de ope ena oye portals ba ku bi da akaka no adu junior Jesus akwa Isaac wono no baby as a senior high school you say SDA university bi o se den portals bi da opa na wo se de portals na je ja no pa se otebasi se the portals na je ja no na amna dem no so try so the car boma it can cause you an accident because so no so na on say a run off and you to me ko run slow e so tumirika because enye krom enye krom enti car na mo no ma cars dodo na unko slow e so tumirika enti udimirika na be pie so once bon safia de asema ba e cause accident day in day out and they know but obia ye din unsi e ho mo pa tia eti Ghana na yakwa ese nkwada nketinketi akwada kitikiti tumi di akukọ bin akwada kitikiti tumi di ahwea akwada kitikiti ade ayendi ode be hina nu mo bedi bibi antone da onyare onya hwe nti Ghana na atim no akwa ese nkwada nketinketi nyankopon na hwe so nyankopon na hwe so because ade ebu on ma wanye careful kitua bia ebe praw ebe do them and do them ebe kun portals on roads je campaign NPP ye je NDC ba je campaign mo ye campaign mo ne nam portals e gu kwan so na no Dr. Baomi aba achimo dan police rider na odi nanim no efutu abo police rider na am se aba tese mampani abede kire no onipa na odi nanim na ono no kire ne kwan o biebie kwan mu ma no o protect no se nipa no ye enfomso a ka na edi na chia Dr. Baomi ne tim no ono so be enfomso se motor rider na odi Dr. Baomi anim no wa update ni yi a driver no otwi Dr. Baomi no ono so onye well updated enti bibibo ni betumi ato no amana ka mampani no ba anu muse no nipa no odi nanim motor rider na nkasa no mfutuo na etwa agbo no mampani na be di cheni mpani fo ka no kra no wo mo mfa ne ho I was me jira kwa no nam say Ghana parent ba bia ya dru 67 years de bia mo bepetumi amo kansen foforo mo de anode de bia ebeye sa kasa na eme tan enye mo mfa sansam ni hihyehyɛ mutim
ebeye kakra Ghana be sesen ma wadwe ni nya dwuma na ya dwuma Ghana be sen na de bia no Ghana be kasade ne ebokro no fam ne ewiaska ne edinsem hunu fam ti de bia na obekọ baabi empapamu sikawia de bia bosi yetenase a sa numa we ne edi dwuma te se yenyi yeyam nya de yendwe omanfo no enu nti Ghana anum sei political party bi obegina simpie so oye campaign no obekọ na political party no na chance de enko na de decoration uhu Ghana flag ba ko mpu wo mu da enu kra na o se ka bibi kire yen adehye no na ka bibi kire se ye style of politics for Ghana no enu kra no kire ye se impenifo no se de mo yo politics no mo ba enye ye hu no mo bedwen wo mo hu no mo dwen enu mo party fo na mu made no mo ya adebu on ma enu no se wo ya bro se den kra untumi nkase menye ti se bia akwan wo ya den a wo ya ban a wo be kakra ti se school dan wo ya ban a wo ya dan a wo be si kakra hospital wo ya ban a wo ya dan a wo be kakra enti sectors bi on ma se wo ya ban na wo ba na se otiri mo den se den kra wo ya dan a wo be kakra ho no mo e wo so ye kakra ho no mo enti no mpo de wo ya eya nya asem foforo ma yen na mum se nipa na ati oman ni mu no omo beto mo NPP aban bai obema ye ho atoye no o si ye ntua e-levy bosumi miense bia obebu akonta umu akonta ada still uji e-levy a new same government same political party obeka kire me say I should give you power mu se bet enkofo twa bet pa wo mu dinso enti no mo de 10% atoso udi bet na na aban na gimu 10% bato ba atemaduasa ne mpotema enua guo no bebre enua ne ehu de ye de yenti private individuals wo mo ankasa na diska biebie enwuma ena mo biebie someo ena mo fa nkrofo na mo yem adwuma eno de ma aban na dwemu sei mi nko bia adwuma bi sei na menye ne tsa aban na someo me big government someo kakraka ewaduasa ne mpotem efe nipa be 100 200 300 enua gupom wono mo pa nanka yo operate aban ni nya ne faso no na emaburu no so ya adwuma eno de ma aban ni trimu da nti ama boys no so mo de mo wurawura galamsem untumi nya ne we onye adwuma nya onko bokro no ana onye den ukada no mu twi krono na bi bofam awudie na bi diawu enti yeso sobone so ya mamuo no style of governance no eso sobone so eso sobone so hwe ene obi tu kwan kwa brochire ne sanyanyam ya na dom ne se bibi ba ne nsem onya nneoma kakra o me de ba me kra nneoma bi mpo aba Ghana me de be hye mabusuanfo bi dwa me de hye me nua bi dwa anneoma no se de oto no abrochire ono no mpo ubedu pot ono na akwakoyi a sika bejo na drosso sen se de oto no abrochire ono oman wei wo so dwen omanfo atim no abasa Ghana de abasa papa abasa papa abasa pa oh yeah fra Facebook live Jumedie ni live on Facebook Shesha Ahenkan 93.3 FM Asem Dika Mamimbo Electricity Company of Ghana ECG Mamimbo mabaso Musumi kakra etwam na light nyina so ewo dan aboabo achiase suaduro ene nimpotem ofansa irebi na ka ho manso ene nimpotem ni na light nyina so dum so by pa na ne edwin se ahano mu se nku a batoko ada towns na ewo Ghana no mu se ya wo mu na dum so no mo experience bi obi asu nani ye mpotem ya no mu se
said the Dumson Baya, na abribia befre ECG manager, engineer Maxwell Asem, Pena Breno Casa, a woman from Sonaba, oh, Yamashi Wena from Sabang, oh, Mugusu CSC, oh, a chair for Munyabotre, oh, customers Munyabotre, Papa de Casaden in a Juma Foi, woman de Casaden to Wasson in their day. Come on, Emma Young say, oh, how Nabanansu, you be free. Ampa ECG adwumakuo e wo Ghana no say abo adwuma ama se light no ejina so saa light no yenum no yenum no ejina so saa kagiri enti ECG adwumakuo anopedia me boma baso esanse na enye no ya tutu bi ma mo papa enti ya monitor no ma ya unsa light ni gina so enu te wose e boma baso se de enya ne e ka chem se enye no eya e wose e boma baso achim dan ECG momoni adwuma the whole Ghana ECG na abo adwuma na so tituru nkoma odan ECG tituru ni manager engineer Maxwell Asem se de papa wo brebo friend na no pa wi anwumiro no kasa Nyami nshira mo ne modwuma pa mabo sise light ni ngina so pa aka bill no aka bill no Yemi yeni na ya presenters comment me amete adwom me ne mo din sa waso na me ye program no me me comment no nante kakra me hu ya no na achimodan tu botom ekwan na ekọ ada ho no sa minim so mo hye bola ho chese odan ni die aginya me bam dabi nyame kura ne mo won so odan ni die sanitation in Achimodan township. Sanitation in Achimodan, it is very poor, very poor. Hey, na bola na ntimu mususo no so okrom sano bola sabi udidi anope afacha me emu ajanan emu dwonso emu pad emu nkwada pampers emu amanitire emu mefe emu banche ho no emu bode bola eni ntimu so so dan krom sano hey enti wa wutemi ntu wa wutemi no busa hu se nti sa bola ya maka bola hu se modan maka kan no enye obi adwuma wo dan na wa wutemi no de busa hu sa se nti bola hu asema kusi maka kan no eni obi a enye obi adwuma wo odan no mu se ya na hwe kofa tubotom ekwan na ekọ ada ho no na enu anwumre na ya hye bola wo ho no bola ehonum no mugu bola na ho bola no so sai so papa bola no nyankwala bola eno mo twaja tum enya na dwo anwumre 4-5 monum no wo mo twaja tum ena bola no pa enwusie ni kọ enkrofo fie ya dwen nya adwuma ya dwen no enya adwuma so ye pani ana wo ni pa wo twaja tum no wen ena meka no wo na wo chi ni pakro ye sade ya kwatwe na so manenti ase se bola ni nipa ntena na se bola ni nipa betena mpo a umfeja ntum emma wusie ni wurawura nkofo fie na bola no nim nyama ewom bola ade enye o se mehye ehun sent no emu pampan no enko nkofo fie enko wurawura mumu emu nipa ni bi yare ana tumi nso nkasa ewo kuro no mu tumi nkasa because tumi nkasa na ke fili leadership ewo kuro no mu a enka bola ho asama makan no enka de leader bi mpo be fa na aye na hiasem oni ni mpanifo be tena se eden ye betumi aya fa sanitation order obi anfi kwa kotomole ase bola akotomole ase kokohwe kwa Achimodan tubotom kokohwe kwa osane ayi community nursing school na be potete ntibi no osane aba odi wani kire MTT do no ma hwe be pono wono mo ball egu wono mo a egu krum ball egu krum aye sososo obi anfi
was saying Yabripa a visit hospitals. Busa woman say, Yaria Bena, Bola Edeba. Now cases Omunyano. Cases a ya or da and go for the bar hospitals. No. Do to an Omunya free infa. What are the possible causes? Ombeka chose Ebola. Cause of that sanitation. Now the main lobby station Nankasano. Main lobby station Nankasano. Utikem no ne Bola and a tikem. Ubekona car a park wo bolem. Emu Jonso, emu ntesio, emu obiaduane wodi ase. Emu nkosua hono. Nyenye nyan kakankan na gu main lobby station. Na once na diso frusane. Passenger will be free a tree ebe for car or down main love station. Na bola ni dear frusani. And na me da make say. Ade zoom lion Ghana onu nso ntwa na adwuma foka. Kobo so me be yedu ene akiri. Ye ntwa adwuma foka nti adwuma fo no so omompra. Yesa bible kraka. Sense anya adwuma eni kwanse didi. Na ade nti no bi ye adwuma na untwa neka. Eden na jejewo. Eden na jejewo. Aban no so o ma ne contract no. Aban no so eya aware but on fi zoom lion. Favoritism eku Ghana. E boy from papa. Hey, me say amanyofo no. Ensem bebre aye o mekeka no. Enye ni na number ye. Wa ahwade bi o. Dr. Baumia so obo betwa 11. E won ne manifesto no no. O se obo betwa 11. But onipa oye ne manifesto committee chairman. Onimnyamfo se chairman sabonsu. Ono na ye manifesto no mo betwe na Dr. Baumia kan wo mi say o betwa 11 mo no. Ono na ye committee chairman ema manifesto no. Ono so aba be kan say 11 no. John Dramani Mahama say tax edaso no. Obeye free ono mo. Papa no so si da bi omunyin free ono mo. Dr. Baumia say 11 oba eto na edaso no obeye free ono mo. Bet mpon example na me sorry my confused kakra. Bet no example na me also obeyi betting tax na free ono mo. But the committee chairman our da manifesto no so say omunyin free ono mo. Woman kasa kra hono say Ghana I going to me down mu years decade 10 years echo asante atimro nem hwe say main road Kumasi eko Obuasi junction one of the shortest road to Kumasi Obuasi any other towns bridge nebu ebu 2015 into 9 to 10 years besi no muntumi nya bridge no oman we your man ya mo pese mutumpon we your man ya mo pese mutumpon na ese omo mgum potemo no de ese wo mo mgum potemo de na ese ho na assembly man ni won mo ka bibia kire DC ni won mo ka bibia kire local government minister MP ni won mo ka ho asem parliament ade MP na obia na ye de tumi amano yen hwe ne nukredie yen hwe ne modembo wagbo pen na ye de tumi ahye nsa asante achim dwaso MP lawyer kwaku asante ni atam tumi ni ye de ahye nsa yo obeka basa dodo no befa no eno ne asem no but inshallah ye kan ebi no famu aba obia anya obia na editumi nma no nya obia na eto aba ma no enya obia na eto aba ma no na sa nneoma we yakayo yenye ensesa mfiri ho akayo ho obia na atamtumi ni ade ama no obia na atamtumi ni ade ama no obia na editumi ama no na ade ahye nsa Debbie oh yes who kind about ye bien si who kind na ye ho ashira no Dr. Asante e dia ba betudwa say ebre adu Ghana no eni kwanse so amanyofo no so Dr. Asante Kafra
Osi baby a yadu Ghana no. Eni kwanse so amanyofo so. Social commentator Michael apia ewuache. Menene be kasa fa ho. Ne ye di nkomo kakra fa pinyasem. Che se nasem no waka no. Abesi mi so message am de nam enne so. Abasa. Enu nti baby wo no mo ne nneoma bi wo no atantan de nko a ne yete ho ne ye hwe. Ne ye hwe. Ne ye hwe o. Asem Dika. Asem Dika. Oba Facebook live a. Ope so hwe show ni live wo no mo. Ana ope so hwe me a. Ahenkan 93.3 FM. Wajen trefa ho no mo. Uwia na wa share na obi nhwe bi. Share na obi nhwe bi. Oh, me when you're swimming to me kasawa. Parliamentary candidate, a presidential candidate. Upe to me, upe so man for mouth to me. Udne simple na paswa. Go ye mama, oh was it and nobody or the Anton chain. Say be out you and you release stress. And fine. Udne simple na paswa. Nipa na ne pray abatono. And a debia can wasem. Mati. And a debia can wasem. Dr. Baumia. Upe to me, upe se mom mampeni dibre. Ujina campaign stage so a nipa na ne pre to me no ene de bia ka no asem. Se wan kono so wasem a wasem foforo abeka no so. Utia ojun otum se asem apepe kan de. Utiwe ye gina so ma obi to me se beji to me bu o man. Hey! Mahama so say my document. Onso gina simpie na paso a asem obeka onka asem fufuro bia asem obeka kakra no obeka no so utia hu se enya asem bia e kire se nipa no from his heart na kumemu no opeso obedi Ghana nim no obedi Ghana nim a opeso obedi no kure ohu bibia sa na afia ye panu atu kakra ma ne ba omia nso fine eno de politics mu betumi aye ko US any ade ade biam the US na ma other countries in a set example because omubu oman ni ye omuko omanim enu teacher ni a wako school aboka ko school okuta oye professional teacher owo Ghana ya adwuma na ni nje da otukwan kwa brochire 3 months 2 months 5 months na ni agi say tam. I know some of the teachers omo charge o SHS senior high school nye JHS senior high school wa charge many years na ni nye otukwan kwa brochire 6 months 3 months na ni agi say tam utumi se na ni agi wa brabom tinkote Ghana bon sabrehwo ne atete ni wawu because yen hwe ni ye teacher ni no yen hwe ni ye nurse ni yen hwe ni ye doctor ni yen hwe ni ye enu nto no so kwa adwuma ma oye adwuma na na efono no kakra no de opebia na oye nature wo ya ne den you can't beat it say wa fo bi adwuma untreat ni pa ni ye the condition ye o kan unfi no nature untumi beat nature. Hey, or the papa be cranny so ya de no bra. Bonsi wa ma excuse bi no agya no akọ no akoya de kro. Sanete. You can't beat nature because nipa no opra. Hwe teacher fo egum krase. Hwe teacher fo wa ma krom. Enso to na teacher ni kokyra de a. Ne trouser hye no na tro pegya. No de afensuo ma akokyra de. Enso abaya ma contract say yenya kwan. O mani skent contractor ne ba kwan so betwa kwan ne wajai enti ama kwan ni na asenfu we zani pe ya obesa ba sema ne tumi zani pe ya obesa ba sema ne tumi when you are some plaza was so some mo wano so to mukasa
sense me just Kroba kwa ya me dadwene ho a uhun kekanya bia wo me ya me ja e ya chim wanji Kroba kwa se medimani ni nam kro a ya me chinchin mu a ye de ye hwe kro ya ye kom any issues wo hwe kro no bobre wo hwe kro no mpanimfo wo hwe kro no esikafo ewom wo hwe kro no mpanimfo wa bam na wo hwe kro no ya bia ya me japa e ya chim wanji wenchi mi wa sonso menta semo mi weni so mi wadu mi wa non so menta mi kasa wai mi kasa mamo mi do ma mi ngebi wa ma mi ngebi o ma bro eya me ja eya chimwenji ko nte da pe Asem Dika ene mama mo ba Mesha daba mo ba. Ami tumi gasa wai. Jadem choba. Auntie Mercy choba. Mufri achim jadem. Unu ya fe no Madam Lydia. Moni mu tese contractor Jomi Chadaroma. Wa betwa mo pipe mu. Ndi onu mu se mu nyanzo nya duane. Mu benyanzo mu nyanzo nso ba bia mo kofa no ekwan wa. Mo nko samate. Abasa Ghana abasa pa na se me contractor mamu adwuma se ye na se me ye kwan pipe no me fide na kotwa pipe mu abro 1 month on fixing so ni man crofo enya nsuo didi dwuma on fixe so bi di ye adwuma so bi di dware so bi di ye fiade emfa ho obi an so hwe wo dance obi ahwe aputo obi ahwe se mama wadwuma abaya mu wadwuma se ye ne etua oka taxpayers money ene de ma se fa ye adwuma no government of Ghana ene etua oka Geomet construction government of Ghana ene etua oka ya mu adwuma se ye odan roman to new old education ye see ye adwuma no ma ye kwan no na ntom yenentom obukoze makatum yenentom osimi yadwuma na me fide na kotwa pipeline water pipeline agra nso manfo dibi yadwuma edi botire ede pamade woma ede ye choba woma ewo fi omudi sinuama edwan womu na omu nyansuo more than 1 month en odan mu sei obi ahwe eno dan obi ahwe why na eco contractor no so peni ben ena eco contractor no so why na eco to contractor no pressure se papa adali yen oni kwando bandamo ati ntode ekeka ho na epa bibie hina no le demaden obi enyo obi agunanyo agudo MP olhwe DC MC olhwe MC obempro minyima adori yara minyima adori ye ma mi ejewa minyima adori yo minyima adori ye se de nso ye no saa na wiabe ye minyima adori ye aban na waji MC no aban na ma obi adwuma se onye MC no ukrom kwan ma wo ukrom kwan na oye no true that ama enipa empempem enipa dodo enya nso nom enya nso nware enya nso nkot sabi toilet enya nso nye wo madwuma operate omo choba enya nso mmo muti enya wo madwuma ena nipa na aban na appoint no wom na to date obi ahwe contractor no senya mo mpona mo de adwuma ne man director eden na wo se mo ye fa ho e wo se mo die akire enye mo hiasem e wo se ye wo hiasem by force MC e wo se ye wo hiasem enye mo na mo de adwuma ne ma contractor no po bat ensuo omanfo wo Roma ne mpate omunya nsuo num e wo se ye wo hiasem upewu e wo se ye wo hiasem wa fre contractor no pa busa ne de asi won ma de adwuma ne ma no highways authority
oni o ma dinsa wo so oni o dinsa wo so no update be no mo de ma wo update mo de ma no wani je ho as MC eden na wo ya ma o manfo na mo ho atom ntentem wan 1 month etwam iwanismi wado me waso so menta samo me wano so menta mingaza o mama gabio my bre please I wanted to know if you okay we a personal message biaba me wanismi wado me waso so menta samo me wano so menta mingaza wan me ama minga bio my bro Pacho me ba isi a munje nyum kakra me ba nanka mehwa no mu se me ne omanfo bi a ekwanya geomet construction eye wo down roman ko old education enam sama pipe mma ekotemo no mu na omunya enso no no ka mehwa no mu se me ne omanfo ni bi be kasa enkom be studio ni akasa one on one ba bibi nti wo muntumi ema medu yes nkunya so ebesi bia no mo bete won sem but still geomet construction nipa company ni ane diane ba IFN nana poku last week okachire ye say womo de o ma ye estimate akoma highways authority ntomo twen say highways authority nso ebe diska ne beba na ono contractor nso de akoma Ghana Water Company Limited na mo nso ababa ye pipe no etimu amohwe double kwan bia nam so we double kwan akwa emedu no hey Asem we ka we mpo declare an emergency we ya aba ne se mfom so aba se no enke declare an emergency accident si ya aba ye declare an emergency baby amode na now me de ayagoma yi highways authority inta atom so de kokofodia na kofodia fo age atum no ma process scanner by scan over 10,000 ebro 100 million estimate no wam say ebro 100 million as on betum dia fix pipe na apai no ekahunu we efe na ekahunu we ekahunu say ekahunu but yebebo sa aka no san say abasa ekahunu but yebebo abasa we have no option, we have no other option. And we say hold the contract and responsible, but on also as more can say baby a water company for the one more actions to the NCC some more lines and the dano and you on na see internet water company for deceive woman. We any concern can ma the okoso sa problem we no often we the trotro because that 10,000 plus a year de baba sa NCC and you be sika wo hey enye highways authority boss ne dia enye government ne dia eye na yesika emu bi ene ye be yi abebo sa ekawi ekahunu we efe na ekahunu totally ekahunu just this so ade we keke obeye kwan say na mo interact mo dinsa wo so ya hanum se lie da hanum se utu ade na so mpo be tu afa hanum se ahweniye na lie da ha said be ya won ko pai line no
wako pipeline no yes is kebe to me yes no ebro 100 million biwe nizumi hado me waso so mentasemo me wa no so mentumi nkasa wai fa message bra fafa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp baby ade befa bia na mekenkan amawo and afin so oko Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM na ode wadwenkyira fa hono ene me show no me bie phone lines ama call small mama afrefo abemmo ntimpacho so obibi kan na wabwabwa ho se wo beka bia to de meka no so wo be yensiesie ana so de issue bi na eba ni nina no me bie phone lines na tum na wonso wabem na wonso wabem wow good morning senior. I like the way you talk about wenchi issue wenchi issue atim wenchi kwame na despite and the message you boss even water company that we have in Wenchi, the leaders have sell the machine that supply water to the community, and now we don't have pipes in Achim Wenchi. Hey, this is a big allegation and big issue. Kwame na ama me tip off. Kwame na despite asema can say empinfo mo hwe nsuo so atonton ensuo machine and your supply nsuo no wamaton enti atimo enti omunya nsuo nom. This is an allegation and a big issue. Mintumi ensia no say enka ebintu so based on the Kwame na despite kan enu nti ya de ebe ne say Ahenkan FM Asem Dika team ye hye mo bo atimo enti enso allegation a Kwame na despite your Facebook live me show you so no e de ne be di akiri na de mu nsem tie bia no ye de ababa tuja. Good morning boss, me show free Achim Brenase from Kwesi Mensa. You do all talk about Promotional Bridge, good work Mensa, and I day message you for Facebook live by Promotional Bridge na empinu mo enkenu kwanse mo so so mpoma mentia oba mi krom ni ase amani si wono mo wo mo pa chaw masakasa ho koso e ka kire boys no kire me mo kire boys no de mo ma ne mra enko no obeti ko beti ki e kire ne keke e kire bibi kituwa bi se yan ne ma ne tumi no sanyi e vote mpo na ma ne wini ya ye vote ka ho bi sanyi e vote mpo na ma ne wini ya ye vote ka ho bi me titi se achimmanso kura obefru ansa no asene achimasene me titi some person ye demonstration tia MP no wo mudiye some ye demonstration tia na wo mudiye because empatem ya no say MPs ba ko a wo mkasama wo mundi so eye oluwa MPs ba ko mkasama a wo mundi so na wo masam no mo kan wo mu nimpa za ade a me kan menye eye oluwa ene ne squad danu eni abre kansam ejekrom light yeni abre kan ejekrom light asem Asem Dika. Yeni abre pound ayeka atima jekrom light asem sada na odi na host show yi ana na me produce ena NPP organizer say youth organizer so organizer e wa sinema so across of frey oh on my head on po my head da say o say busumi ayi week bio say 1 week bio say 2 weeks bi oh MP waye bibia enche omanfo wa jekrom wo mun yes papa ye sure se me ye sure organizer na mra fini din kame boni din sintim asenema so across youth organizer minim so youth organizer say organizer but organizer and me kai and minim so youth organizer and a general organizer and me refi kakra ini din ba ko me kai ye fini sintim wom idin sintim wom
Sintim frɛ yɛmpo yɛmfrɛ no yɛ kan gye krom for light woman light o ma twa light na twa kro no mu akɔ other towns ntini yɛ ka wasɛm ana sintim frɛ ɔno aso ɔbɛkasa fa ho na ɔwɔ update man akyɛ ɔkan many months aba odi na host show yi papa bai MP atoto nneɛma nkyɛ wɔn bɛhu sɛ light bɛba sɛ woyɛ sure sɛ yɛ sure bɛsi na light ne mai Oluwa bɛgyina akyema sene me make sure sɛ mpɔtam nyinaa bɛyɛ han so saa ɔboa saa na ɔboa na yɛ ndaadaa na asɛm a ɔka to ɔmanfo ne tim kɛkɛ na yɛ asɛm a ɔka to ɔmanfo ne tim kɛkɛ asene man so across the district kroba ko mu bu afu MP pa ɛyɛ akyema sene adenti no mbu afu MP no wo mbu afu MP ni because ɔka asɛm a ɔnyɛ ma ɔmo ɔhyɛbɔ a ondi so enu tama kro no titiri mabunu no wo mbu afu no na no ayeye games wa chimba tabi this is so ya ba be monster chef na mam ɛhɔ na sene boys bi to yempa monster chef yempa mamu isi ono yempa ɛhɔ no mo na ɛwɔ sɛ ka bibi kyerɛ wo this ni yedin oyedin because onim said no omo reply no tentem no ebufuo so no omo ye right because what shebo enam so mam ye say na nneoma bi kro no makosese no some be ya astroturf mo anye till now nti se wo be kam asem biem na se wo mo de bufuo hia wa e wo se mo e ka bibi kire mo nti asene man so across the constituency no global kombu afu MP honorable George Kwame Aboagye aka Oluwa on the ade anya kra no bro nya du a oba be chiche ntoma ene yi ende edin ya sene for the obeka mo ende konk ende obeka mo anya se ne bo shoshe na wandi sumpo a anya bro nya ebedui oba be che ntoma anwa ene nyoma ekeka ho ama amamefo ni mpenifo ende oba be asene library former MP Owusu Boateng and started our library no we free power ye kan wasem ye free Oluwa special aid aye fen dan akoy kan sem de kyerɛ yen ai ma ye bribi so mba be ye library no enduo no ma ye sa oboa till date ukohwe library na kan wram na me na oyɛ me ana oyɛ omanfo no me na oyɛ me ana oyɛ omanfo no nti so omanfo no bu afu asene a these are some of the reasons oba sante achima menche ye bu afu ye MP because ye hu ne nsa no adwuma bia ohonomo ye mfili se ya ma obi tumi no nso mo aye ye nya fa sa feelings ye nya sa feelings no ye nya bi senti say eni party baby akuafo carpenters drivers students nurses doctors teachers ekwan a wo mo didi o mo dwuma bridge no ebu 9 to 10 years ye wo MP ye wo MC ye wo minister wo mo nante ho hwe upon Kruma bridge bu yi wo ye twere so ne sikani na sikani wono no enya bosia na papa ne ko pay owurewrem that's your job MP dey also owurewre sa wo sresre na ayenfo kra sreska e de mpuntuduma na MP untumi sreska untumi mfa otim pempem you can't find solution for your problems, you can't solve your people's challenges na eden e chese fro eden e chese wo ya MP eden e kire wo ya MP na bibi koso a instead of solve find solution now tutu jagum eden e chese wo ya MP eti ya MP de bia meka mi hu ni so ya MP edina da ne so no se MP no mi hu ni so ya MP because onye na sede se MP se bridge abu 9 to 10 years asante atimro nem kasi ntumi nko okada fo ntumi nya adwuma okuani ye afuo na semfudie ne ba ontumi mfa nko krom enkoton because bridge abu
adenti ne etumi mani pokwa hunyehiam ewo man mu adenti ene etumi yesa adenti ne etumi yesa de we enti ya ye nya tinkaboni bia wo yemu ye nya tinkaboni bia sa de ye enye ye timwa ye fo na imimi krom empia me kana semi lawyer Kwaku Asante a me kana semi sisiei menya obi a minimo bi so onim so otia ise ne bua furu ne dia okeka ne gya I because obeye you are right because almost skadi grassroots boy almost skadi ntie Kenya nsasem no na nzo ka asem foforo kyeryen Bridgebu na eda pa na wosenka ye soso was ade we hu se Bridgebu 9 years 97 uye empia wa bon se den kra enka 9 good years main road da Bridgebu et sabi nko bon se den kra ka cha 5 years bi de e so tumi bridge no untumi empushi untumi lobby wa untumi nko pebu ska free baby because omanfo no watenkani ni mu Womu se ben no mu free potemon no be kan kora kire no ebe kire ni se massa MP member of parliament di omanfo ni ko ni massa serious o onye enuma bi se ne waje na enu ankasa free vote amount oko Atefa Senior Technical School April 5 2021 ena ensuo ne mframa diewu SS enwoma wodan to date yentumi nye enwoma SS ni na yenye nwie na Dr. Baumia ba na MP nkasa so toya epepa yi so no yaye nini na yaye nini na waye nini na kwhwe wodan ayi Atefa Senior Technical School get farm block school phone simu da fitise nsuo ne yes ano school phone simu da eno no waye wie kasa yegusu masa mu make statement mu making yo MP mu make statement mu making ye kasa yegusu ye enkasa aye nini na o ka for fame o ka je ni monyama na asa den menti ase. And so last week I went to Atefa Senior Technical School. O come garage baby head master parking a car baby teachers park your car esu 2 year nini na omuntumi nye guest dormitory nini omuntumi nye wie kont omu honmu yadwuma but omu wie enti kase yegusu yadwuma no nipa no mpo wo bibi obeya afa ho a waba na waboso a kire no watumi aye bibi afa ho but o si aye nini na all because onkonko hwenti waka to the team waka je onimunyam waka ni saa okọ onu so ja okọ kase yegusu ye because to date oko Atefa get farm block last floor no still yentumi yusu oh ngeze more video na nka show mame still yentumi yusu still yentumi yusu tu kan say yaye nini na yenye ya na as a unu no ho na wo sere enye fine they are common things bi won ma enu kan so mo politics nti mo katamoni de ye dabi enu kan se banasa who make his statement we say ensuo na etoy na sese enuama no school den so pepa ye nina no yaye ni na but Atefa Senior Technical School enu nti nipa dodo kra wo say school no fa no mu ntumi mfa a big challenge ma wo mo a big challenge ema wo mo a wo mo wie challenges na wo no no but we see aye ni na yenye nini na yegusu ye fine ti ase wom yegusu ye ana ya ye dodo na no bia hunu se papa ka no kre asema o kan no kre ne ehu sampa o dwen ade no ya ye nini na o ka ade no nyama na se den o dan de yenye politics enso ye benya 90%. Hey odafo o dan de yenye politics na so ye benya 90% vote abozigi miweni zimiwado miwazan samenta samo miwano saminto minkasawa abasa ene sanka mi preach was dem am title no eden abasa shama ba Edna
on the Ujankwa no de aba wanka bibia wanka sembia Ujankwa no de aba Ujankwa happy birthday to my Debbie. Keep me anonymous. Good morning, senior. The SHS in Achimwenchi is in mess. The enrollment has increased over the years, but the school lacks infrastructure. The boys and girls boarding houses are nothing to write about. Yet, this NPP town, yet the leaders aren't bringing project to the school. Achimwenchi chapter 1 verse 3. And I'm seeing preaching and come 7 year day abasa nchi minko Achimwenchi chapter 1 verse 3 ekosi 7. Good morning, senior. The SHS in Wenchi is in mess. The enrollment has increased over the years, but the school lacks infrastructure. The boys and girls boarding houses are nothing to write about. Yet, this is NPP town. Yet, the leaders aren't bringing projects to the school. Wenchi chapter 1 verse 2 to 7. I want to 7 no. Asem na make no. I don't know. O see yet NPP town. On statement no make no. NPP town. Na se kro no NPP gulusu wom. Enso obi accident won mo a April more than 10 years. I will RC school mo no mo. Wantumi anwie ofiri wanchi oye NPP pani wayi nani. Sika no so nyini sika o. Ne dia ye dia ne se o de ommoa dibro wo baby owo wa ban ni mu no ommoa ne enya de papa no eno keke no ti we message ode aba no wan fa ni dia nka ho sense o mu ade tan ba ko so no se wo hu bibia enya na wo ka ye betu ya nite asi wuso te se oba wo hu oba bi na feel no masa ge ne ma o chance ba so ya da ge no ubetu ani tesi ni so a kusi se wa obepem ansa na wagyae ntiwe o kan ne krese no onyabo ne din se kin asema ba ye nyama se ya nyama mfaso ni so nko a ne ye teacher ni ti school dem na se school dan ba bi nwumpo a gin yesese ma on kasa nkyere media wei teacher ni ti dem na se dan na omutim ne ba bi nwu na so mpese obi beye ana mpese mo ka omasem ema aban ne tia genius se ansa na ni media be kasa no momu mehume na me nso bia makwa achim we ayi aboabo salvation na makomakun challenge bi na mahu se eho no mo ba bi enye mahu se enye but mo na motim no mo nka wasa na mo nkyirem kwan ade ne hamofa se de hamofa osimi nko odan na mafoka hwi na makọ odan na makọ aksi permission me de menya sa adwuma no ne mo meka de mahu menye sa adwuma no meka de mahu without omanfo no se de ade ne tie a omo fam no de mahu ne maka ndu ba kwaya etoje wa wonya etoje wa chese nnwoma bi wono ma ye de govern your institutions ni bia wodwen wa wonte ase same to hospitals okwa achima boabo health center unless ayi emane mema no mo dabom because MPC or your renovation ya pese ne ayarefo ni bi kasa emane mema mu na mu dadan ba ku oma ma ye kwan om si da bi wo munya tise ne ayarefo na kasa pe ye be mo problem ye be from we yara or you right nso because they asha so onya no nto no so di ne nhihye so so hu enso ade ne nye tisi ye pese ye hu aduru ye pese ye tumpon ye pese Ghana ye fe ye akono ti se amaya wo drankese ankese a ye tukwan koso ka won nsem na ye wadwuma ye se wo se sesa ya dwen sesa constitution no eno nso no nipa obesesa ne keke no nso eye problem problem sumo hu odan mu ye NPP Dr. Baumia bae sumo hu enipa bae
nipa ban no cramp no dodo na ebi fi we Swedru constituency ebi fi a chance constituency ene aboabo ne potem na mo de bus school bus ni ne moto petrol gum bus me de nenam fefa nipa so mu mesia Dr. Baumia na o mekasa na mo nsan ko fi eno ano no Debia no pa debia na jo kokoko me so ya ne ebe ko no me se kokoko me enko bebia mi bebe phone line so kokoko me MP who share bo went me de so kokoko me did ko see me free him fa kokoko me text message no 0533 898915 0533 898915 and a text message over so type ya no type aba or the fire SMS aba or the for WhatsApp aba e kabinia bi to meetia e kabinio jadam choba anti mercy choba ona wo sister madam Lydia eni afia yigbe anope mi chiamu ni na abasan ti munya nsompu mfa nya adwuma ewom se munya bi nsomu kwa chirichiri na kosa ama abula amonto ene moto Debi me to meet ya all because contractor jo meet construction or adwuma ni watwa pipeline ebro 1 month eno bia ahwe papa no Ajay abasa papa oh I can't be named to meet ya. I can't be I can't be named to meet ya. I can't be oh shake ebo enti antimasi choba jadem choba omu ye ni papa enti na mabo mu din agba no omu ye ni papa madam Lydia one ne sister madam Mercy Abroa guy. When you pass ocean, the phone kuta no crowns abroa guy or a guy and tell kudidi ono. Womu tie ya papa. Efia yigbe on so no na wo. Antimesi seni nia be mada form ye owudi don beko. Entia mo mbedidi ono on mbedi fu ono no. Nkoja na ye. Opanyini kwasi owusu buadi kafra. Omo ye na ye 7th September wo jadem so se ambe didi fo mungoja no mizime kwa koja no e kwa koja na ye okwa achimo senase a sana hene elidi akoprisika wa sresresika wa rewura akopesika e ma oba kro no mu a ono a di yimpotema kwan odi yimpotema kwan ebi adwuma papa ebi nso nya adwuma o ebi nya adwuma kra e pacho brafon line so ne ankasa braso ne ye mbonkomo makasa bebre so nso bem kakra na ye dynamic so what is here brem 0201 944485 hello good morning my morning me pacho di ni baby akasa free from Gazifi at moment here wofa oh ne mpombo ko de mo hey the wire dim me nyaji papa wa kasemunde dan ese be mayo dan ese udmani yo wa fa fere anto ho wa fi hu anto ho aka no kure adwetwam na ye kacha ta moment ya wa kan kure mu dan e efe hu obi tumi no hwe samuka ma homika be di hu ne wo ni firi mu dwetwam na nyamfo bo ho ban wa kan kure wa ya de manya jirido amenti atati atem no ne masante atem no kure dem no ne de duwa tempeni fo eno omunye omo de se omo die hia omo be tweze obi fi amenti akofu mu nem o transiu akopagani pa edi ba se em obi timi bi de bu fi bibri empty ho committee members ho o hit ho
nipa bebe ti wa ese omu e kabum no me adwuma no isan say omu nipa hu hia omu ti no kanam say adwuma no yo to fi say do bu mai mani yi kusi fa osu nyame hira pa osu wakasa papa mani age ho nyame hira pa wofa efrefi mi kro ma sante atmament ya. Hello, good morning. Udin baby akasa free license so ayeshi. Hello, good morning. Good morning, sir. Me pacho Udin baby akasa free. Me pacho official ni me kasa free atma sene nuli ya Islamic wofa atma sene yeti wano pay yo ofa no pay ma moni adwuma ma moni adwuma pa sene obi bo abaso me bo abaso fa ka no kre ke asene ekusi ma so ke potus go potus ma kan asene mataji junction be do mo ton kuku ho e wa nya hwiye kakra bi aka bi be bo wa to atwene atefe wodi na ho so a wo brem so impo so wodi bewu na bi nipa na mana ho na cast FM manefa enam potus so da wonti se batabi SD school ha wo kai sa college no ho no no potus bi e da ho o hwe sa ba bia no mutwa ye water ho de ko eke hoi yes sir etizai ke potus bi e da sa ka funu ho se ka bi fi man so ba ne part na se so fa no kra bo so akoko fa ba bia bi ofi odan ba no eti eno de waka no kre na onabo kwami aboaje eno onabo inkum ke wajuma na be kire vote abejan ayi wajuma to mo yi adwuma pa ko mo nye dede kra ko mo ha mo kra eno ana be kire se o ye fo mo mara no mo hu ne se ayi sika de to vote nti o mo de sika me ma mpanifo yi no mo ko yi o mo de o ba ye no mo so ya wie na yen so ye to aba no ye hu de mo aye ene de ato aba ma mo me baby abena mo ho no mo de wi na bi so sa me nkohwe me media ba me nko me nya da je kra ofa de na nkohwe ada nkohwe na nto aba no da me kwa kohwe na me de ye de mapa ye mi hia no kra me ka mo nye me ye PTA chairman at any president probably come on na bo inkum council this state no wo Afiaman school me name head eko hoko sre no say you school toilet ni ho the school dan enyum ona bo say ye awofo ne enkoto dua no mo so fan chance me boda ne so no toilet no mo moye no ona bo yinkum say o mo nim mo bia o mo de beboae na we me ha me wakoto abaye dai agiza bo so me me say bia na dwen se kan dia ene meto aba me da wo fa gina so enka to no gina so ma me gina so ye gina so ma me obi no ka say kiri ti wo betumi aba ma no so 0201944485 0201944485 na wafra bem ena afin so 0554820910 0554820910 ofre bem na onso de o waka no na de aba betuda Kweku, I like the way you are firing our leaders. Continue to fire them until they know that we voted for them. Starboy na do we free baby crank count. Starboy na the message we buy. Hello, good morning. Good morning. Me patrodi ni baby akasa free. I from Ramusini free Abuabo Ukwa rice under. Abuabo ko rice under. Aye. Okay, Rama to meet you on pay. Where we must have been on line. Debut. Oh, and I'm Ira Kakro. Me, baby, I can my Ira Kakra. When you must have been Pacho Debbie. Oh, rice under working days, your planet demon. Ah, okay, me. I saw be shown my friend the root of Christ or something. The bride, buy a pan on to account for you. It's ramping for Amunju Kwana to my one Mukatre, free barrier, a bower, but my table, but Catre, but I like you smell a lie. I'm going to do 300. Offer drop your mojo saying. Or down to a horn money at 30 Ghana. And Cransel always a little fair saying.
me say so we are kura tasrova sensuota who bet once no mafo and kura wonu sika no kura 30 cities here no mo mutwa kwa no so man. Okay, Mate. Sa drip aban na drip na odi aba na odi mfidie ma mens ni bia no. Ahom de be yi impotema kwan no. Mens ni bi dia akofo dia akokoko but Eastern region there sisi a wokoforodua nti aka se municipalities no ne district no e ba kofo mo mfidie aba. Nti enu mgidi se omo de ba, omo de be ye sa omo de be solve sa problem we ni na because enu nti na aban na se aban na decide na aba. Ti yenhwe no mu se sa fidie ne ba. Hello, good morning. Good morning. Me patro di ni ba bia okasa free. Patro Liverpool ni. Liverpool. Ane. Hey, wow. Okasa free. Kasa free oda. Oda patro mi ti o. Oh, nyamisha. Amen. Amen chia mi MP so. So kakra me kan de bia na politicians na almost men are politicians na bibia show mun sem na edisi kama mun timi nya he. A politician di o ma show mun sa mun timi nya he na individual so a udu ukru akodi diska. Se odi be yi akwan. Se sika na ewe sa akwan no so ewe. Kuro ben ya kire me kuro ben ya. Oh, kuro na ewe ya patem he ya. Omo di kuro na kwaji sika. Individual back for the crony dia ko discuss or the beye krumu akwan ma hom kan bibia me hunkro no kan bibia me hunkro no oh me say we empate mo en so we entrencho ni ma kan na mo so di wani ato fom bo hunkro na say so otumi bo kro e ko say asem kan no krenko de so otumi bo oh me si kro no we empate mo ya nti wa go empate mo ya free akọ ebia across ala efia ebia e kwa atian ala efia ko ebia ofun ata na za ibi bo hunkro. Okay, Martinez, I'll patch say, Bibi Tuntumi Mokron din, Intino, me nya ho adwuma on. O se chronom di chrono dia kwa jiska som de be kwan, but o ma anya kwan. Enu nu say na nya politician. Enu say ntumi blame politician because nipa na so da hu nu say oh, aside politicians ne government no, mi so metumi ayi say dia boa. Na so hu nyansa ya sa no akwa kwanya sika no adia. Na ze ya abro. Politicians na identification was na mo nya na tiri na produce da na hemfa so when to me tell individuals so mo so think mo so nya akonya be ya MP and as a politician akomo kwa mba ya politicians there na ye de ani hu mu yo. Okay, Mate. One akaba ako na o say friends adama ba o me ba ye de ba ko so san ko fufi kura ye nya o dan tra de mo ba krumu a no wan hu bi oh, there be me who is that? Intia. Just push it. Omo ya do mo ba nya from telephone mo so already some to about. Omo hu dia abana. O dabi me kan school for asem o. Ba so hu da we da bet kan already be seven ko kwa tin mi chire. Dabi. Tie. Me kan tie. Hello. Liverpool. Me kan school for asem. Asema me kan say, one of the buses echo nkura wo so kofa nipa. My signal says school for. Enti dabi me kan school for asem, enti me ma on kan school for asem wa. Dabi me kan school for asem, dabi. Me ma kan school for ho asem e na wo be kan bibia fa ho dia fine. Me se omo de buses ko nkuro so. Aboabo ani nkuro wo asene nka ho. Ache asene suaduro baby a Dr. Baumia ko enina no. Omo de kofa nipa. Man ka so omo de kofa school for. Enti me mama ko ama on ka school for asem cause me kan school ni asem wa. Wontumi anyina so anche. Hello, good morning. Good morning. But you didn't be a casa free. You from Asem. What for us aba mo mi ti o. Ma me. Okay, mas man ban say yeah, we come am here. So se bu no agi din beble. Isa konfo for the government. Bu abuche, o chairman na o ha ka won say obakunu ma ebise bonu ma iwura kakra wo kunu. Ewura. Bola. Ah, okay. Yes. Committee benefone o man benefone se bi o ma shikun bokunu ban. Ese o me so mo modian tom ne so na mo infunu shikunu. Na so bi be bokunu ma o se kunu na ampa. Adi na se ko ni kwetri na shikunu ne mo nya. So kakra me ka.
Okay, Mate, me da se pa 0201944485 0554820910. Ubetumi afra ofra beba studio ha na mapeke ne wakasa. Hello, good morning. Hello, good morning. Mpacho odin ba bi akasa free. Mpacho Mr. Chumesi no dan kwanta German burger. German burger. Hey. Mini pampom burger de. Na gupo humabo. Wow. Pacho meti wano pay. So kwa na pay me ha park se ba ko. Ufu wa desko. Jansi o ebo o dan kwanta kuruma. In fact, a kwan so super that kwan so di empathy ehu. Sa? A school for this crowd. Atiti if you wo what you go sen kola bi na mkwan so na do isumuze. What can some sound Kodana ya school for said your own school on their own so no primary honor JHS one. It won't say Kodani SS phone na bones of my ponom nam kwan so a main road. She said the cast new two cano. I am Miss Ropa. Sumpa or the party doing Menana wa in December was it. Umutuana Mobno Palace in Kwana. Okay, mpacho you, Mate. Meso me da sepa. Good morning, Kwaku. Me din de kwabna bo ahemi firi Pipianse Ampedu Enterprise. So say thank you for your good work today. I want to tell you the SHS around or down here, they are not serious cause. See how they are using the houses for campaign, and the student is walking from school to their houses. You are the one using it for campaign because the government buy the bus for them to take the student or to do campaign. Hello, good morning. Good morning. Mami, udine ubebi akasa free. Me de comfort me kasa fi amakrom. Hey, amakrom ho ye de? Nyame adum pato na hoso e. Because still teacher for na mfa emomu kwan na ba be tra de on. Asem o, me say e kwan ni nyo. No lo kwan no so ye ni life. Omo so omo ba be light no kra che say omo de phone na kogu be bi so kra light no kra am I. Se phone na bench na afi na wo yes ne ade beba. Intino won se won be yam pampa enya dwuma ketewa. Phone na aba no. Even say percentage ketewa bi no maye. Ena me ka to yan tin hu bi bia biom. Okay. Omo tra de wa he na te so mo fi krom na so eto no mo ne no mo de ba ni ade. Wow, I can't say, oh, you show no asking me no more can no more Japanese at the mine. Wow, the teachers for no mobile. Ama, I just want to cry some side. Asem. And so ko baby Ama this yan cry some style. And so say ko hwe obi ba. Baby o tepan sua de. Oh, hello, good morning. Good morning, Pastor. My son, baby, I'm going to free right hand the line on me. Okay, right hand on me too. I'm Pastor. Easy for no, I'm going to support. Yeah, on me. And for Pastor saying for who do right hander? The man say I'm going to man. Uber inside now. Uber bemu papa. It's to go school on me. On me, no way to support. Everyone is the post to know, life post to know. I'm going to support. I'm going to do it. No major baby. Post no musi ni tomo dum light no. Baby, I want to moon. I want to suppose. Name on the post with your mama name. Mama name. Next money a new site on. Okay. Na mako bisem di enti omo ndu mo no mo no. Said the Emperor Mutumano. And I want to manana. Sound on Emperor Mutumano. Into Mumbusano. Mati. Me patio, madam. Yadas Namishao. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patio din baby okasa free. Fantastic. How would you know Bedman Achimo down town? Bedman Achimo down old town. Me too, bed. You. Anna Pemamicho. I'm trying to get a sense of come up with Ahenkan. Oh, boss. Me mean some name yes pay. One, and you may be a ya. Adding to that. Yes, oh, man, penny be back. Yes, me have to start school for. I go back to Abushia on my penny. So the minute me Bible school. No, bedman, I walk off as we are back. No, who say school for? And I bass near any poem. School for. Sir. Me who says allegation will cause but me me who your school bus.
but me who say school for net and any planet team so me school for so and they mean to mention but they me who ye bus afenipa school bus afenipa I student yes o mo obewie za year we 3-4 no mo atiase so adro for dance school atifa St. Francis apa ye pack wo mo so mo me show man peni ade obewie to man peni na man peni so bio eye obewie kwala na ye ana ndi na unko school na unko chese omo fa pass ametwe wo mo na me de me bible school to mechi kwa say yes say no cross en kwada na buy de na nka de oken kwa ka sem papa bedman hwade o entinka wa nka de na efesenka vice president instead of say oma a school for free infant certificate aba no ade na nka no anko no mo na even no nko hwe disaster na si wo no mo no nko hwe de situation tie very good oma ma na nko eno mo mo mbeka kire ni say ya ye bibia no afọ die ahotam no mata mo so maye because ko fi so na papa na so yati enya fine ye talk to them me bi sa parenti community no enka odan ho ana odan community 6 enka odan ho ana nso to mata se bi so ye ni ko fi che ya bro ye fi ye nya data fly ya kwampo no ye data ntintin ye ba bi fanfa ati e ko obi e be ja fi che extra data e to mo che emu ye so no ma sa se bi tebu fo se ai ana so ni sei ana sei mu ye data so no mo ti fan ntimi cover so ade e bi ko na e ko su ya ti masa oni ya mi eduma wate e ba che o nso ya mi kan ho 0201944485 on say adibu on ma on se koso ne se koyi a un se ade we de enye ye but se de koyi dia rehemu wom koyi but ye man ne atim ne de for some years now arehemu bia ni mo hey dadana challenges na teti nipa wom no de tia na te nka de enko ne so baby ekodi ye baby de ni a kire no ye nsan ye chimpu biem ye ko yanim ye sesa nwomam batobua ebesa atia ba na chizisi a hwe dollar ene cedi hwe petrol hwe lolofe hwe bantebo hwe jenebo hwe ntos enwom we ni na hey good morning kwabra boy yes sir ananya kwabra boy ya oh mejo sempo mboko de emitio boko radia mimma mo anya juma pa oye ali abua menko a won kwana se so ne nya nkwa na me yama o wo mo se tami nkwa na mi tie mo bi abanzo wo no menkwa na me family o do bi so bepa de waya when ya jiba they was too bad I had the Bangwala, but it's just too bad and Bangwala you about right before. I know they have one going. Yeah, I'm somebody, I'm a family man for I send this salvation. You can hear, they told about New Year. Can you know what to do about the other part? I don't know how I got to him. They how I got to me and say, I see a penny, I'm an up why I woman cinema. In if you're not one that. Yes, the man penny, I'm an up why or buy a money who in your house. Yeah, and then I go to Dr. Baumia, who are better diploma. Oh, I got a heavy and a almost yes, you come and go on by the way. Almost in here, Viviana. Almost yes, your father come. I love you come. Who do how we are from? Don't worry. Upon Groma about me, upon Groma about me. Because of one. And a friend where I come and say, how much did you go along? I did not have what you want to know. And you might go to Groma, okay. And this is down by long well. My pennies and never wait for more far. I didn't walk far about a way.
Yes, yeah, that's it. Hello, good morning. Oh, Debbie. Went to me, so. Hello, good morning. Hello, good morning. About your dinner, baby, I free. Because you're from Tuga, because I flew or down come to face. Tuga, at Timor Down Community 6. What are Roma? I ain't care for my tea for you. The patrol, Uba, come to face, we are echo, Mr. Frimpon, if you on. If you turn it that coin anymore. Now, offer ne coin back could be a blanche call a horn. Now, Oko Hebot, Amutugua, echo, actually consuling man. Hey, but what's saying for community saying for San? Mr. Frimpon, fear now, I was thrown upon the swan. And a minimum on the moon. It's over to me actually me here. And now, dear, and Castle Mr. Frimpon fee. Mr. Oko, Mr. Frimpon fee. Over for Bepona, so to be that I see her. Okay. Bepona, and I'm where you come back to be at all. Now, it's soon at Nepa Honumina. Now, I'm out to ball a goop and throw him. At Necon and Cola and enough for baby, so Moose and collaborate me, Busa, Mamma Mukujale, and is running on and up for Patrio Mate. Hello, good morning. Morning. E Patrio Dean baby Casa free. Okatachio Casa free. Abo Patrio meet you. You Kaka Mekan say Ghana, Agroni Edi. Anything on my penny, I bet you children about me about down. But that's go back. St. Francis Bass, Atifa Bass. School for you, Oman and Pomo, Yan Pomongo. A buy or much is on my goon. I'm to obey a t-shirt, Yama t-shirt, Yanama 50 Ghana, not what them. Maybe Okatacheba, Yamu 50 Ghana, 50 Ghana. I will. Hey, who be? Who do I know who be? Antina, okay. On my paying, I bet you chip about me about Oman got on politics. Then Qualaya could take it on screen. And I'm going to have politics here. I'm one. Is that for them from? You're not pretending to be celebrity people. Had my transaction was on the warning. As soon as I really see bats and only then Qualas on Mongo. And she has almost now education director and so on in the form. If then Qualana don't go school, don't go to the got some quiet politics. You can't come back on. Hey. Hello, good morning. Hello, good morning. If I told you baby Casa free. But you don't play me, I will be like you. I'll think yourself. Think yourself. And Bumbo. It's a lot of see. And no. Meet you on a pain. If I shall not pay, so would you me there? Baby, and I will be children with a ball, and I mean, so make a once. I will also friend Paul on my line. If I shall all cost 7 sous, all cost 7 sous. A Quamua. I can't try information center be or why a friend or for information center. Okay. Hey, Hona or for opposite Hona. A Hona Bolano. O much trouble public car. Massa. If fear to a where she is fear to where she is. And she is the Hona. It's Sania. It's Saniphobia before and a cuckoo. I will be fear, probably fear crowds and a cuckoo in Sunni. Oh, international, Namun to one among a mine. And now, Vice President Urbano, you who say, or that main station, almost me proud in a neck. I mean, I say, Coco Hebola is soon. Minia, I had you. And walk main station. Master,
me frefo and I'm busy. Main station, or men are me coming to winning now. Enya mo wa sa ko sa on mo de minim say de a wo ye nyanse san adwen de weekends de hono be fi na weekdays kro wo ye fi na weekends nti de okay say no kwa ko no ma menji wachinyi because hono mo de menam hoda oh my Ghana oh ba no mo pra ho no mo oh ba no mo pra ho onipa no patumi afiri enche no mo bunu kra chen yen o mo bunu chen yen no wa me say mo ma tumi ontumi me hwe hey mama so ma tumi mo tumi me hwe I said, the young woman is trying to the tomatoes stuff for me. I said, Uncle Poncran is on your bass. Enti wa shadio wa just yes enti ono no bana nipa no mo na ama zoom line contract ona zoom line on tia adwuma fonika enso ono no ama zoom line contract no ma na yakopra no mo so omra mere so ho no ye neat enti ebe ya dem pa na enti MC ya na MP aka chen say dia koso odan main love station enti no omo nka because mo okokakra no kwa be no because aka say ba me ba no na ho no ye kama mo oyiwa na me come asem so a odan new market na omo ye no omo ye de na so mesre market dada no ho na gata da ni mu nti so omo wi a ta gata no omo momodi so omo beyim amaye anya sa no omo jato otara na ni omo anya dwane kura nkeye okay matime dase yo Onsu betumi aba so bi 0201944485 0554820910 me din di kwa ni nkusibu odum dwumedi din di Asem yi Dika metrem otian kan kwa me yebo a Danielson na ebo nwuma ma me wa afra ba so onsu din di sɛn ever the chirabosom Charles kafra Charles abo kafra o Okatachi school for the I'm pastor school for the bow but almost I don't say Mahama by the buses is saying or secondary schools no and the secondary schools obey you to buses to the back so a school for you buy here. You the only thing for buy some drum if I told me one city number told you. And I'm saying, me do some about and other over who needs to be on or things today. What the whole country say? Obia mo obia 50 cities. Entina na me busan so de na ni hui. O te yon. Me ba yenyi ni ba ko. Na esa wona na o mo obi sika o katachi hu no. And some me one city na me yama school ni no hui no all day kasa no. No see 50 Ghana, one city no see 50 Ghana no. One city also man one city and also see 50 Ghana. And was send this for the winning instead of city. Asem about what the bear turn back home. Na so katachi yan this ni na o yan pipi ni on. Oh, me be yan pipi ni na okatachi yan this ni. Afena ma ti Asem na se. Okay. Cause maintain that me is on okay. Organizers, deputy, your friends say, organizer for better tell home, Babashe. Oh, I know the Johnny free one more. And don't buy and what I see the crowd and never brought that the other so. A domino buy no for so be no munya free bar, Dr. Bomia buy anymore. The okay, me person busa sa question we. And somehow on the brand and say, yes, or can or manifest was say. Yes, so now you did land day commercial, obey yes, so, and one is asking me what kind of yummy papa, but then the American asking what's the yes, so I would like yet to maybe to see a Mahama. Because on an abbreviation or to land them call 100%. So, that the enemy here to Mahama person, let me check 700. Every one buy we check 300. And you cry a commercial. And to send them Mahama to swap. And you commercial and commercial. Wow. Mati. Yo, Mati. Hello, good morning. Good morning. Ajodini baby okasa free.
Yusuf meet you on a pay. Amen. To you. Modia Mosasu Sabi Muadi. Sabi. Monkani Pound, Udika. Say Vice President Benti Bo Station I am Prapra no. Ya Prapra ho SCC Minimum some display Google Hodia. Oh, Mekwakohe pan. Yenim sesa omu tumi hu se yenim sesa omu tumi hu se Dr. Baumia be prapre yeyi onye patro ya na ko is hours in the ya na wa ye we kakra by time de se wa mo obi adin na wo yusu santi ya na next time no polish ne kakra why yo ehun so nyoma bi on ma wo dwun ho atum se adwen no problem wo kakra wo ho problem show that station no mo nko a hwe nipa to aba last 4 years just na omoti baby baller etete wo mo yemfi wo mo vice president ba yap hello Debbie apostle from Kansas to baby a osofo no ade abon ho so Sunday no akopra no atua nkrofo ka. Hello Martin. Odaro Maudin baby akasa free. Kaishi drag lane. Mo meet you. And the Ghana man, and then Yasiano Club. I am a Casa, sorry, it didn't want a man Asem. A man I wouldn't call you. You tell the same question and say, Yakasi, I bought a book room and I got an empty, honorable of a shaka. What bet you to Kroma? Wasano. Also, the medical car and Sakana can and I'm on cloud with you. You come without Mama. As I come on almost a bit to Pentecost Road. And also the same thing, and that's and I know Dr. Baumia, that or by almost Obano, yes, and I'm a one I sent to Abano show him in Mama, and I saw with the free mobile. Now, if you ask an Anocaba, comedy president, as then there was I ain't. Nobody present. At the same time, no, Savio means Seneca, it is obvious about Magua. One was $1 Ashen and $1 now, you see this was saying. Papa, some men were born in the NHU. And then I tell the enemy in a because of me, the Kromagua, Bonacasancasano. I walk around 94 will be a su. One also as much as I made Jumaba Kroma. The Bieno, Papa, let's say, I'm like 8 years, I left it upon your brown, winning Yaminaduma. Yaminka, hello, good morning. Good morning. E pachodini baby akasa free. Wa go down to ne Labi Krum down to meet you. Wa go mbazin bisa wa tendi o ba madinga na yimano. Bisa se mi wo anu ye nkwa me de bema wo. Ta wona wo ye MP a anga president ana vice ba ukroma. Oba metinya gu ukroma na. Mpacho da bi menye. Thank you. Aninzinama oda MP MP our mantain abedi akire eba odan omutisi kuro no mu no because president anase MP ne ayi vice ne ba no so bebri na sanka ho yefia agebe ku omani maso
ani tro mu jeje no ba je no ko ne de efine ba omope ani tro no Ghana kwanga zabe kada men ka je sebi ana men ka je hwe Ghana fo ye da yi fi no kwar de ya ba ko pe no kwar wo ya yi ya mfoma ya ndi no kan acha no kwar wo ka won to sebi ani ndi Ghana fo de ya da yi fi anga za ya man pe no nanga za akroba be yen den otumu ye Wantumi anye na fe sa politics tantang na ya wo man yi mu he mu na de empate mu he mu ni omo hwa no mu ndai what you have to Ghana bia mu ni pa na ka wo te mo nka ndo mo pa so mo tere se ni pa na ko ni nyina no omo ni sika mfa mu bia na omo pa so mo tere omo ni sika mfa mu bia na e sika na omo tete no eno na tere se dai me no manga ni mu nanga sa no mi nkita WhatsApp phone na ka me record bi na ka me bia be tere o Ado Ante mfuna wudi na omunya ani anwene ya ho. Ati medasi. Hello, good morning. Kwagu. Yes sir. Na mai bi ka se oketeche yo trofo. Kwagu, me se me faka aba oho. Na me de record ni nya di 50 cities ni nya ba kira o. Ani t-shirt no. T-shirt ni de mi hui. T-shirt ni de mi hu se e hye nkwada na azayi. Kwagu. 50 cities ni t-shirt ni ya ba kira o. Ebe chi uji sie. Enti nipa na oka se oketeche yo trofo no. Ka den se me se ono so yo trofo. Me se wo yo trofo. Because hwe enkwala o muti fo mi. Mani o mu nam court ya. Court anim ya. O mu anyu o mu tin se ya je 50 cities, ya nya t-shirt. Obia na aga no oka. So ata se ndi sa papa nka se nya no kra. Okay, so ata nya no kra. Okohie nipa na o ma no 1 cedi no. Da nya ba o mi na ba anko be ma no 1 cedi. Dabe no wa hie obi a o so wonye 1 cedi da. Enso ba o mi aba nti e na o so wonye da wonye 1 cedi no okohia no bi. Because wanya sa o mu nya dom. Ndi go bo ye ka no kwa o mo ma ye nka no kra no. Oni nya me nya adwuma. Nyame nka ho me twen videos no so. Me twen also the videos ne pictures ba. Any recordings me twen why Jumade ni din di Asem Dika meme ne da bia anopa no nso apa 1 minute duasa dikosi anopa no ndu ena metene ase Jumade no de ne dia ayi odi Ahenkan kwame yebo a aka tutugegu aka abobonua achengwana na ono mbremu ona edwumtre ni pani so nu ono ma na me matene mama no meme din adi kwaku enin kusi buadum aka watewasum Bra Nelson ene bo onyo mame Billy man so boade me ko Facebook live ene technical side ni na obi bia boae tim ne doso ti baby e kaze yedi wachi ye bedi wachi sa achiase agric market na yasina ye mieye to date achiase enche mo wetu nsem. Hello, good morning. Kwabra boy. Yes sir. Mo bi mna bia na. Ya wa mu kuro omo bitu ya from so omo ya gata na ria omo level so kakama ye nya ba bi mfa ka mfa Yo. Yes sir omo so omo ba bi omo ya gata na ria omo de anyano bitu ku kwanu omo level so man na ye ntimi nya ba bi mfa yes sir omo Me pacho you. Hello, good morning. Oh yeah, my last caller. Pacho Odin ne baby akasa free. Hey, stagger. Meet you on a pay. Me juju. Juju ya papa bia any sponsor no ye. Dio we are papa bia any sponsor me to ba dia nyare. Ye 20 years no one be for years and fam my. It's 4 years no be better about no be there. Eh dana no be na dai yo. Ye be bia ya ma o man. Stagger enya no mo ka ba omi aba odan no mo ka wasem. Me ta na ka ho bi. Obi ba so wa fa bia kan no no katai. Etu amen kata. Mate. Yakubo bo na me bo so ni aka se kra o se mre mu ode me ba. Ano de MPP aba ba e je na ke wu. Je na ke wu. Ye te fa ya tira ma Mahama de no. Esa ka me kra ise ma wu. Ah ka me kwa ka me wu po. Hey, and MPP aba jin yo. Ah, Mahama ba de no wa me.
on so Mary me uche me kasa am so mumienu na MPP aban ene ndisi aban within 16 years woman na normal things a school for Benjamin, a bank in my Benjamin, yeah, driver for Benjamin, don't for Benjamin, what's not a kind of who's here we are by what would you when I'm bashing by the 1 day? Who's here we are at the Papa? Stagger so taxi driver ne de ode betum no me de si college ne si anu sei course no patcho mo amofremi ntumi ansa mo ko biem me time so me ma ena me sheda me ma almost 1 hour for college ti ma mama bre pa ma ya de pa mo mo se ma ya de ma mama bem pa me kona sports ato aso Joshua Kwabena jenim ne team na ready Billy man de me ko Facebook live sanso ebo technical side Branel sen bo nwuma me tire mo di anka kwa me ebo a achenkwa no mbre mu medin adikwaku ennin kusi buadum adwabo a o wasante atema mentia ono wokani wofa anopemichia mo eto ananto sport original anopemichia mo pa mejiri se mo mpombo ko de wa wutie bibia o try so be send message ana ofrey wantumi amam mu na nyamenhira mo yedemase papa na yanyan kakra. Well, a good morning, Kusi. We are tired of voting MPP and NDC. There's no job in the country. Please greet Mamia Masiedu Achamabuabu for me. We a free. Say, please tell her that I miss her. Michael Ohineba and I say Auntie Masiedu memfa message we ma. So I feel pa. Meko na dwumediaka atwa so. Medindi kwakwa ni Kusi Buadum aka